Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah. Inachana oke darasa la lolo erai lo community inyamata luda ibusa kiniti oni ainyama kware edako. Kanuna rai ejasi inyamata iche da lumam ibusa kiniti ona inyama kware edako. Inyama oni nyama tangunu e pedorete ayaunu ationisi toma aisibakon moiparani. Pera yao na tionisi na akwa ikikona aitebu kini iche nyama de pera yao na hatbani iche nyama de pera yao nujo akirito cholo na ngoli sawa kere. So inyama takwa na ta ngunu mamuda edoli tio oni ainyama edako. Ekota nyama idisbore kere ni dumuni jo eni jeni jobe ibore na nyamongo mame pedori amunara akaisiba moi mame pedora amunara akako ikimoi mame pedora ayaone hatban moi mame pedora ayaone bor atiokisho kaita ngunu. So ekoto jo ochoite noi ne kwenyuna jo ainyama edako mame inyama talwe jasi keda spicy foods kwa pena tuleja skide emula lunoi nari nyama tuleja skide emula lunoi e pedota yaunu ja et prota awonit okuto ja kipi ay mata ngoli sawa nara emula lu ay nakini ja mata kipi ngoli sawa. So mame doli tijo ay inyama tulwe rasi spice ni kwenye jo enyama dako inyama tuleja skida amunyu boda noi e pedra yauna choni skana tangun inyamata lweja sikida lubu arda lwe winyaka noi mame dolit jo ainyame dako edako mame raida beni kwenyuna je nyama bebeti je nyama iborwe gela beti je nyama mesa lele babi nyama talwe atapa uga emucheri inyo la edako eri disbore kere desde balare nabi kwanata sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu raina hadith ne buntane je sahaba la nyarre Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala de bale nabi ay puch karenge shoki Allah jesakino makiate marbe man arada an yasuma be idistungana ni kere ene koto aisiba ara ene beta isiba moi kope kopani jono lapo la Ramadhani ara beti jas jokide niya la isiba moi fali yatasahara bi shay'in bibusa kiniti jo akwenyunu ainyame dako idisbore kere ibusa kiniti jo akwenyunu ainyame dako kolete ara ibonati biani apotone shautu ajokisho nuda akwenyunu ainyame dako otoma hadith ne buntane je sahaba le nyarre Anasi bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu apotone shauto ajokisho no nyama nyona edako konyele balena bibe man arada an yasuma be ekoto kinidi stungan kere areja sio kide nia la isiba kopani jano la para Ramadhani nebe to ja isiba kere fali yatasahara bi shay'in berja kwenyunu ay nyame dako idisbore kere kwenye na jenyama merebo ja ainyami borulo gela lude pedorete nyona amuno monao na koni siba amunara koni koiki dojo dilele ba koiki neni kere paka obongo santo mono kere nene ngeta kina siba ero koni ja koiki lele ba ai siba bono badi bongin ai siba leba kai siba ekoto ja apupun etenye ekoto ja apupun nyona etenye doja jenbe kwenye merebeja isika koeka isika inyama akoeki jeni jo oni akoeki raina da ijaske da parts uni pate dopete railo inyo la kipi pate dopete le kwam pate dopete lo inyamat. So siri ikwenyo inyama doja isika koeki ailele bikini inyamata koekere medolit mamuda rai ne joko kanuna ra edako ni kwenye na ainyama edako akipida aboni per ya matari mamere bebeti ya isika inyama eje hadithi ne buntane je sahaba le nyara Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala sahaba ngon be bala nabi ay puch karengesho ki Allah je sakino makiate marbe as-suhuru aklatun barakatun
be edako erai inyamata luda ejasi keda nyona baraka wejasi keda arrangesho wejasi keda iboru wejo kuka noitoma jasi keda arrangesho noitoma fala tad'uhu siri jala kisa inyama edako inyama mama erai be erai wajibi, it's not obliged, lakini erai sunna, erai nyona erai sunna nisabala nisifala tad'uhu siri jala kisi inyama edako walau an yajra'a ahadukum jara'ata min ma'in araida even if it's only to take water. See, araida amatara kipi boni mamberebe bigni kwenye na jenya medako bebeti jenya mborulu egelegela akipi bon ipedorte nyona araune kone dako ena beche sawa matara nisa kipi boni kede tende arai bona tarija sakile no matari yo keda kile iborulu ejo kuka ngunu nyama tulu ejo kuka luda mepera yaona tioni siparani siri kwenye nyama doje nyama tulu ipwaka noi imuna arja koni siba. So nisabale na abibe olau an yajra ahadukum jara'ata ma edako arai periama akipi bon erengune dako ni kwenye na joni setting aja alam doja akwenye amata rakipi bon ojazi yeniaba akwenye utonga nyama dako doja amata rakipi bon idumuni joda ethawabu ngopongolo ja kwenye na nyama dako ardi matarja akipi bon obongori jo ajo kedade ibusa kiniti boboni kwenye nona enyame dako erengune sawa le jokonoi ay malo kasubani sesa ngone dolbere jo adumne konu udhu ni dauna jadumne konu udhu ilipi rakayara neni ilipi sunna tahajjude peria ilipi tahajjude tahajjude arabodo kiamu leili peria ilipi rakayare peria ilipi rakai iwongono peria ilipi rakai lui koto kini jo kiere iyare inomi ja salam assalamu alaikum warahmatullahi iyare bobi inomi ja salam lui koto kini jo kiere are mi jeni qur'ani jeni je sura sul bi jeni bongbonge jo nguponguni sura sul bi jeni jo bongbonge je sura sul ngupongulu bi jeni jo. So ni kwenye na jenya medako ogeuno skira adhkaru lui pedoro jo ay jana ken lo kasuban ay malo kasuban kona aneni kede kon tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil o jana kelo kasban o malo kasban konanin ari jeni je shome Qur'an o shome Qur'an yanin ne kwenye no je nyame dako pereja ay lepe kiyamu leila rabonati tahajjudi eroko je nyame kondako arabonani dawna je nyame kondako arero ne sawa na arabian alimokitongo yesu bedako e geuni ikapanati sani kanyare dai perie nyame dako sani kanyeuni nesejoko sani kanyangon pake santomon wejasi Uganda pake santomonen perie nyame dako. So inachana ne kwenye no nyame dako siri kwenye nyama edako doje nyama inyamata lwe gela luda epedorta amunara koni sibala o nyami disbore kere ene pera ngarakini jo ene dit ene pera ngarakini ya adum na gogongna ai siba moi ayata kini download hadithi ne buntane je sahaba le nyartai Abdullah bin al-Harith radiyallahu ta'ala anhu an ar-rajul min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ebale sahaba ngon kwanata dakhaltu ala nabiy sallallahu alayhi wasallam be abunga loto neje nabi kware esale nyamere dako wa huwa yatasahharu adumno ngenabida enyamine side dako enyame dako enabia ke dako eraine sile matara akipi boni kede tende araibonati keda akile mamune seraire enyame borlu egele la esunna ke eraine sile matanda akipi keda araibonata mugati diskweni borene enewe nikina koiki merije nyama noi. So obwe sahaba ngon oloma buke enabi sale nyamere dako o huwa yatasahharu dumune senabi enyamiona edako faqal otemere nabi sallallahu alayhi wasallam innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u be innaha barakatun be inyamata lu edako
erai baraka erai arrengisho mamijasesi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, a'taakumullahu iyyaha obura subhanahu ina kesi bon nari tunga luokolo nations before us akete isiba mamu kesenya mente dako oni bono pono ina kine nyame dako dodo tomo dako ngone just kidar rengisho niso bwena abo limo ke sahaba ngon innaha barakatun ay nyame dako erai baraka blessings ulipua kanoi a'taakumullahu iyya aina kite sla subhana aina kinetengi esu bon umma. Subhanallah, fala tad'uhu siri igirota nyami nyama tangunu be icheto ngabakasi akwenyu ngai nyama ikwa ikine o kwenyu nyama tarakipida bona rijeni jo akoni kwa ikimena kita nyama kware o kwenyu nyama tarakip arda kipinu jalama arema pedora mata kipinu lilimi o kwenu o mata kipinu pe jalama bwaika kipa flaska koni o matanu pe jalama ngon ala niyati tasahhur kanu jadu muninyona eniya lo ay nyame edako. So edako laysa wajiban mamerai borebe ene rai it is obligatory, it's not compulsory. It's not compulsory. Mamerai kisili kitajo it is compulsory for it's a must. No, mamerai wajib bal huwa sunna enyama dako renyona sunna wa amrun mustahabun dera kiroto nada ejokono nada ichora kitone nabi nesde bala nabi sallallahu alaihi wasallam be man fa'alahu be idistungana ni kere ene ekwenyuna enyame dako akhadha thawab wal ajr edumuni thawabu keda eropit wa alayhi wa man tarakahu da idistungana ni ene jalakini enyame dako faqad harama nafsahu min athawab be emikidonesi akiekwana adomu na thawabu ngole nyame dako te joda jokes ne nyame dako just kirero pit nara ere sunna Aisha na kineta nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana mon makoto jari elipila subani oina ki ni akwenyunu ay nyama edako ngoni kanu atupite sunna lo nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da elipila subani o takabbale awko aisiba keda oko ay mangi sikere. اللهم آمين يا رب. صلى الله تعالى على خير خلقه الأمين وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.